Uzanefa Usetalabhe Ukhuzani Mpungose. Sanibona friend, ngiyanamukela kwiNyado no TV. Umqala ubona channel zacela ucofa ibhathini lebhali subscribe ukuze uzoba ngokuqala ukuthola izindaba kuyo le channel ebhala ukuthi iNyakatho no TV. Bafowethu, indaba zanamhlanje sithi Uzanefa Usetalabhe Ukhuzani ngamazwi alandela athi, Khuzani, siyakucela siyisizwe ukuthi uyeke umona nabalandeli bakho. Asiyifuni ingoma yakho, iyabhora, sicela nivotele iParis. Bafowethu, yiwo-ke amazwi ashiwo Uzanefa la umfoka Ngidi lapha ekhasini lakhe lika-Facebook okanye ipage lakhe lika-Facebook. Bafowethu, le mpilo ezosuka la manje niyabona ukuthi ama-Blue Lions kulezi iy'nsuku ayamseka uKhuzani Mpungose. Sibonile nje osukwini layizolo ukuthi ama-Blue Lions lapha e-workshop ahambe ayosingetha umfowakhuba lapha emcimbini wokulontsha i-CD yakhe ethi Aliboli Icala izolo, osukwini layizolo. Nibonile ukuthi ama-Blue Lions aphume ngobuningi ubungabona, ngizosiveza nje isithombe. Nawo omunye umtalapho ufundeka kanje, isithombe sakho ubuye ukuyokhipha izinyo likanokusho. Hayi, shubile bafowethu. Othi-ke nginivezele ividiyo la ekade kukhona uKhuzani lapha kwi-workshop esukwini layizolo lapha eThekwini. Namhlanje futhi khona enye lokhuzane ezokwenzeka ngabe i-CD promo ezokwenzeka eGoli. Angani noma kuse-Jeep noma kuphi i-location yakhona. Ake ngiveze ividiyo la uKhuzani ekade enza i-launch yakhe osukwini layizolo. Okwakho ukusubscribe, ulike, ushare. Ngiyabonga bafowethu. Yeah.